U međuvremenu priprema fila ide na sljedeći način. Sipate u posudi litar vode, odmah potom malo limontusa i kilogram šećera. Potom, po ukusu, ja stavljam malo meda. Može tečnije, a može i ako imate, ako vam je ostalo i onaj kristalni ušećereni. Ovako. Čisto zbog arome. Pustiti da proključa, no 20 minuta i fil ohladiti. Preliti baklavu posle.